Najveći izbor Android telefona već od 1 eura uz besplatan internet do 6 mjeseci pametan su izbor Telenor korisnika koji žele nezaboravno iskustvo uz najbrže rastući operativni sistem mobilnih telefona. Da bi postpet korisnici Telenora što lakše, jednostavnije i po povoljnim cijenama komunicirali, Telenor je spremio novu ponudu telefona koji posjeduju Android operativni sistem, koji je ujedno trenutno najtraženiji operativni sistem u svijetu, vjerovatno iz razloga što posjeduje najveći broj besplatnih aplikacija. Telenor korisnicima ovi telefoni su na raspolaganju po cijeni već od 1 eura uz odabir nekog od prenesi paketa, a ukoliko se odluče za neki od ovih telefona uz prenesi pakete, Telenor svojim korisnicima donosi i do 6 mjeseci besplatnog interneta kako bi uživali na pravi način u svim onim pogodnostima koje Android telefoni donose. Uključeni minuti i SMS-ovi u prenesi paketima mogu se koristiti ka svim mrežama u Crnoj Gori, ali i ka Srbiji. Naravno, sve naše korisnike očekuju dodatna iznenađenja i povoljnosti dolaskom u neku od naših poslovnica.